salamane kal ngidang kebang hubungan terlarang beli jadi beli ada nengelahang adi sampunlah pasangan raga dua dipertemukan nanging sing saling gelahan setondene sakit nilakara sayang adenang mangkin jumunin ang sapang biaston liu kenangan nekal stata ingatan Banten sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli biaston beli nawang adi nu sayang beli harus masih move on ngengsapang ragan adi biaston sebet keras sayang suksema adi sampun singgah miasen aten beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati. Sakit nilakara sayang adenang mangkin jumunin ang sapang biaston liu kenangan nekal stata ingatan Banten sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli biaston beli nawang adi nu sayang beli harus masih move on ngengsapang ragan adi biaston sebet keras sayang suksema adi sampun singgah miasen aten beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati.
sing taen nepo nak muani bagus. Cara beli tulus sayang ken tiang kanti bibe tiang ngejar yen lakar memunyi. Modal tresnan beli tulus sayang ken tiang selemanis beli eni klak tekan tiang beli bisa ngimbangin kalau tiang romantis panja tiang pesu yening di samping beli. Yen sing pelit tiang rayuan baline ngait tiang lulo ngait tiang lelo. Yen sing pelit tiang kemikan bibe ngait tiang hanyut terus ken beli sekancan di hati. Modal tresnan beli tulus sayang ken tiang selemanis beli eni klak tekan tiang beli bisa ngimbangin kalau tiang romantis panja tiang pesu yen